Исәнмесез иптәшләр, туганнар, дуслар. Снежана Катырова сезгә дигән әзерләндек. Сабантуйның областной конкурсына. Безнең менә без төрбесен толтырдык бавырсаклар. Это безнең называется наш сибирский татарский бавырсак. Это замечательный кулинарный видеоролик. Отправляем вам. Мы это рецепт нашли, получая от бабушек и прабабушек. Национальные рецепты. Становится очень радостно от того, что далеко не все из нас утратили связь со своими корнями. Приготовить сибирский бавырсак, татарский бавырсак хотя бы даже из любопытства. Очень это вкусно. Рецепт наш сибирский бавырсак. Ингредиентлары неме добавляли без аларга 3 яйца, 4 литр sütkö, щепотки соли и щепотки соды, сахар. Перемешиваем без ананара, перемешивайте балык, тесто болса йомшак. Чтоб тесто неме булмасын, куаты булмасын, чтоб тесто йомшак болсын. Тестаны күптергән утсабыз на час-два, күптереп алып, аннан шариклар ясайбыз. Шарикларны катадып алып, урталарын, серединаларын сусабыз. Серединаларын сусабыз, поңгыга салып, ул безнең бу сагаты шляпасында бавырсак. Но инде может неправильно где-то идем, может уберете. Анары бешергәле немәләрен басып тартып алсак поңгыга, отабыз мойның өстенә, кайнап утырган мойның өстеннән, аннар коябыз өстенә сүст мой. Мойны кипяченый мойга өстенә коеп утырабыз. Ул безнеңге угылып сагат 5-ни бавырсак булып сагаты. Менә ондай бездә ондай национальный бавырсак. Минеге все, больше не знаю, что говорить. Сөндерим. А что-то лапса попытал. Аля, yoğasın mı? Тишегем mi? Aa. Bilmeydi mi? Ya. Bak. Şu besler ne yapayım oran dedim. Moy bu da haydi ben çok olursa. Motor tanımış. Öyle tortasın mı? Tortupakla. O baklarmış şimdi gidiyor. Olur mu? Тишегем. Sol bak ne var yukarı. Nime kabaklarını yumuşak bakına alarak. Синера кретме. Koydu bakın da. Тишек kalmında уже. Koydu dişik koy. Вместе. Bak boşluk koysun içine. Nasıl bir şeysin? Yavlarına bu karam bir nanı kılasın. Dünya olsun bir şey.
Tuttun mu? Ay, torta neyse. Babam kastırdı şimdi. Kasım gitti. Kıyıp çıkıp oturak olsa. Kıyıp çıkıp oturak. Kuytu olay mı sattı?